हिस्ट्री मेकर बलूची سلام دوستا مہروانا منا اسحاق خاموش شرند جاگا نشتگے و شدراو سلامت باتے روز بہارا باتے غم گڑتی مگنداتے شرپندہ میں گوستگی باہر تحاش مدیست کے ما شمارائے پکنک کے ندارک پیش داشتا مائک پچک شمارا پیش داشت ادمگے زید پیش داشت وہ انگتا میں ہی پکنک جاری ہیں سنگتانی پکنک جاری ہیں بیان ما شمارائے زیدہ پیش دارے ما ادا سجی پچیں ورق جوڑ کنے وہ ہی ندارک بابتا گب جنے پدا واتر کے بھی راہا ہم شمارا پیش دارے گوما ہمرا داری بکنے وہ آگا شما میں چینل سبسکرائب نکتا اللمی ایشا سبسکرائب بکنے وہ گوتی دوستان شیا اللمی ایشا یوسف چیور کا شما مچھلی نا مائک کجا میں کورمائک میں سڑے مدری ہو گیا کسائنا میں کرا کسائی نہ ہو یہ دا مستر مائک اسی یکی نامی صاحب یکی صاحب یکی پر کری برا لیک نیستے ہاں لیک لیکنی پاڑ ہستی لیکنی یہ تو مائک باز ٹیسٹی باز زبردست بھی اور مائی کے سائز ہم کور مائی کے جوان بھی مزن بھی جوڑ بھی آج زبردستیں وڑیا ادا وی کورا ایدہ مگا مائک بھی بیائی کو ہمارا داری کرنے دیکھترا ہم روان کرنے یہ سبز چائے ہے دکھانا تھوڑا مجھے یہ نمبر 1 اسپیشل چائے اس کا کلو کتنے کا ہے 800 روپے 800 روپے 1 کلو کا جی 800 روپے کلو یہ ویسے کہاں سے آتا ہے کینیا سے آتا ہے یہ کینیا سے آتا جی ہے آپ کو اس کی پہچان کیسے ہے کہ یہ اصلی چائے ہے ہم استعمال کرتے ہیں مطلب زیادہ استعمال آپ جی کے یہاں پہ یہی تجربے کے طور پر سبز چائے اس کے ذائقے والا بات ہوتی ہے یا کلر والا یہ جو ہے اس کا اپنا جینین کلر ہے باقی جو ہے بازار میں ملتا ہے اس میں ملاوٹ شامل ہے رنگ شامل ہے اس میں رنگ شامل کرتے ہیں جی یہ اوریجنل ہے ٹھیک اور یہ جو ہوٹلوں میں ہم سبز چائے پیتے ہیں تو بار بار میرے خیال میں اسی پتی کو جو ہے نا پکا کے دیتے ہیں نہیں وہ تو نہیں پکاتے بہرحال وہ لاتے ہیں اس میں کلر مکس ہوتا ہے اچھا کلر مکس ہوتا ہے اس میں تو اس میں کتنی بار اس کو ابال آپ دیتے ہیں اور یہ چائے آپ کی تیار ہو جاتی ہے مطلب جو ہی ابال آ جاتا ہے آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اتار دو بس ابھی آپ اس میں پتی ڈالیں کتنا پتی ڈال رہے ہیں دکھائیں مجھے کتنا یہ پتی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اور ایڈ کر لو اور یہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے ابھی اس کو ابال دیں گے بس 1 منٹ ابال ہے بس سرور دا فلکار پچاینا ککی دا مصر چاینا کا نستا بندوباس نستا هذا پکنک کار دی بس پجے کی میں وہ جوش کرے بس بغیر برے بغیر چینی بغیر برے کیا ہوتا ہے برے چینی کو کہتے ہیں برے چینی کو کہتے ہیں یہ بغیر بی بورا چائے یہ برا چائے بس یہ پانی مروا چھوڑ بتایا نہیں انشاءاللہ ہاں اتار دو تیار بس بوڑا مستر استعمال ہوا اس سے چکی ٹافی مستر استعمال ہوا اس سے اور خورما مستر استعمال ہوا یہ ہمارے ساتھ گاڑی نہیں ہوتا رہتا ہے زندگی بھر بالکل زبردست بالکل صحیح فرمایا امان بھائی ہمارے جو ہے نا چائے اسپیشلسٹ ہے دوسرا چائے اسپیشلسٹ پہلے کی پشتون کی باری آتی ہے نا شنے چائے بنانے میں امان دارانی تیاری میں گئے ندیم بلوچ دارے گوما جنگی میں ڈگائیں وانا امیدیں کہ ندیم بلوچ صوبین بھی یہ میں سنگتاں رو نشتگن تیاری کنگا ہاں پکنک یک چیزی کسی اوشتا تھا کسی نشتا کسی کار آئیں کسی گوات ورگائیں کسی انجوائے کنگائیں دیگے وڑیا کسی دور شتا کو موسم ندارے کا کنگائیں میں کھاکڑ صاحب کیسا لگ رہا ہے ایک دفعہ پھر بتاؤ ابھی بلوچی میں بولو چونے وش زبردست مزہ کنا واجا ملی واجا ملی چمانے رو زبردست مزہ کنا واجا بڑا خوبصورت جگہ ہے کھاکڑ صاحب زبردست یہ ڈیم بن جائے نا پھر اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی ڈیم جب بن جائے گا سر یہ ڈیم جب بن جائے گا اس کا اور مزہ ہوگا میں تو کہوں گا کہ یہاں پہ ریزورٹ بھی بنایا جائے اور شیڈز بنائے جائیں پکنک کے لیے یہاں پہ شیڈز بنائے جائیں صفائی کا خاص طور پہ انتظام کیا جائے پلاسٹک کچرا نہیں پھینکا جائے
میں اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی پلاسٹکس ہم اٹھا کے شہر سے لائے ہیں واپس شہر لے جائیں, کہیں پہ ڈمپ کر دیں. یہاں پہ ہم پلاسٹک, کاغذ, ڈبے, ٹین, اس طرح کی چیزیں پھینکنے سے اجتناب کریں. ماحول کو مینٹین رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت خوبصورت لوکیشن ہے, بڑا زبردست علاقہ ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. دونوں طرف پہاڑ اور بہت ہی خوبصورت. او ہو شرمندہ شما گندگائے چچو زیب داریں جاگئی چچو زیب داریں ندارگن دیم پا دیما گزان چشام دگد رچکا او ہمشانی دیما کورے آپے تچان سبزیں آپے تچان یہ چاگر چچو وشے چچو زیب داریں گمامرداری بکنی تنگا تا دیما روان کنی چاگر دے دگے زیبا ہی ندارگن شمارا پیش داریں آکے شمید علم بیت باندروچ یہ میدار پر بستا چکاری تو پتا پہر بازی من دلا بستا چکاری ہم مائیگاں میں سنگت وجہ فریض آبا مائیگاں نے گفتا گو ذریعہ تو کما کتا شنا ذریعہ تو کپا چنائیں. ای مائیگ وجہ فریض آبا کتگاں تیار, ای مائیگ تیاراں پا نو کی پیر کرنگے ہاتھ شرکاری تو کر گئے. میں سنگت واحد کاکڑ صاحب بانگ دیا گئے, نماز تیاریاں بانگ دات واجہ نو جماعت نماز وانگے تیاری ہو گانے. ریاض صاحب وہ کہ من شمارا پسے شیر چائے واری نی جنگل درچ کدار مرگ دلوت ہاؤگ سید واہ 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 باز ای جنگل مہراں عشق کا گرفتار نووک مصدقوں کے سرا اوشی مردمی نبی ان چکی خوبصورتیں اوشی جنگل ہر گرا رائدہ رج کو پل رج کا نیچیرا رستگیں کھا یا گپی من مارے تک کہ میں کوہ کو استگو ریکستہ گو تیابدہ کو کچھگو کیلگو میتگاں ہگر کواں ہگاں اور بھی میں جنگل میں کچھگ میں کو میں کلگ میں کور شیب سک برادار با بلے اور ایک کمی ہے سبب چونکہ بازے میں دماغاں کیا مونسون رینج نیا اودا ما گندن کے کھا نیست درچک نیست بلے ہر جگہ کہ کھا اور گیشتر بھی اسے درچ گیشتر بھی یا ما ہی بوشم زیادہ تچک بھی کہ ہر جگہ درچ گیشتریں ادھا اور گیشتریں ہمیں ہاترہ درچ کا پہریزت درچ کا حفاظت کنت درچ کا مگوڑت ایشان بلے پوتا پوتی آو کے نسلہ نوہی ہر گورا درچ کو ہر نیم کا زیبائی ہے بعض خوبصورتیں ایک ندارگی بعض زبردست ندارگی ماں ہوا یہ ندارگی سہرہ درائے گے وڑا ناؤ اسی ہنچین جلوائی اسی ہنچین زیبائی ہے کہ ہر دارے ہر درچ کے بنڈے وطی ایک تجریدی ماں چو محسوس کنی ماری کے آرٹ ماں شانہ چو محسوس کنی چو شماری کہ یہ پورا ازمکاریں دستیا جوڑ کتگان تو انچو محسوس کرنے انچو مارے کہ یک خوبصورت حالیتوں کا یک خوشی پینٹنگی نیچرہ گو ہم گرنچی پینٹنگی اکسی شر کتگو فریم کتگو دیوالا جتگو
میں سنگتا کوکنگ سٹارٹ کتا وجہ بشار صاحب اچھی گوشت اڈبو کڑھائی اڈبو گئے جی سر یہ کڑھائی تیار ہو گئے ہیں گوشت سامان کتا گا سر یہ گوشت کی آپا کشی تھے وقت او چربی بھی مانیں گو آپ بھی تنجی آپ بھی تھے جی ہو پورا خدا باقی انشاءاللہ تعالی مسالہ اور ٹماٹر پیماز کو ذرا دمان کنے جوان شاید ٹماٹر پیماز مان کنے گو پدائشی وڑی ہوئی یہ ہوتی جندے آپ انتی آپ ماننا کتا کم ماں کتا جی ہوئی کڑھائی تیاری ہیں میں دوست وجہ بشارت صاحب کڑھائی اڈ کنے کے کارا تل گوش ہے بلے یہ کم کی لہٹی ورگائیں رندہ شتو کا ٹماٹر پیماز جی پتہ مان رندہ مان بھی جو بشار صاحب ایشی آپ حلاس بھی نتو ایشی ارہ مان کنے ٹماٹر پیماز او او گلی نا گردی گردی او گرا ایشی پیماز مان کنے پیماز مان کنے ٹماٹر دھنیا ادرک لہسن پودینہ مرچ لیمو اچھا لیمو یہ مان کنے صاحب کون سا چائے وہ تمہارا دودھ پتی کدھر گیا ریاض نے بولا تھا میں دودھ پتی تمہیں دیتا ہوں یار ہم نے اس کو بولا بکری کا دودھ بولتا ہے بکری کا دودھ ابھی 10 منٹ تھے ابھی 15 منٹ تھے 2 گھنٹے گزار کے ہم نے کہا ابھی گدی کا دودھ پلاؤ بھی صحیح ہو فرید جان وضو کی تیاری ہے ہو ہو ٹھیک ہے بشارت صاحب تو امان اللہ گپا ہے کہ امان اللہ روچ فیس بک میں ورد ورا کی چیزیں دا کمپیوٹر اسی کمرے روم برو او اسی بلائیں کمپیوٹر ٹھرنے جتا 50-52 انچ او اسی تا انچے مائی گر پیشداری پتہ جنی ملک کے ترکش ہے سب او ہم مردہ بلائیں ٹھرنے پسند کاری پچی مرگاں سنجی بنائنی روسٹ بنائنی کڑھائی بنائنی ملائی بوٹی بنائنی وڑ بڑے چیز بنائنی یا کوئی پیشداری اشرا چو بنائنی مختلف قسم ہے دال بنائنی سونا بدا کچھ ماں اشرا سکتا مرچی ماں اشرا زفتگت میں ٹائم منگو بھائی مارا سجی گوشت بھی گونے پورا پاسے ران بھی گونا پس گونے کڑائی گونے مرچی درا گونے مرچی طرف ماں ہوتی ہے سامان بھی خیال کرتی ہے ماں وہ برو ماں کو مرچی ماں سبز و سیاہ سہرا بچار مرچگین دورا بچار یہ وجہ امان بلوچ صاحب ہے وجہ امان وجہ ظہور صاحب چائے ہٹ کر گانا ہنگامی چائے مت کرو میں تو نہیں کہتا ہوں بس دیکھتے جاؤ بات مت کرو فرید بھائی آپ کیا بنا رہے ہیں میں اس وقت آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ جو نا انگارہ والا مچھلی اس میں تھوڑا سا نمک لگا کے اس کو جو نا ادھر شفٹ کر کے اور اس کو جو نا بنا کے پکا کے انگارے وہاں بن رہے ہیں اس کو جالی میں لگا کے انگارے میں رکھ کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے آپ کو مچھلی بن جائے گی یہ آپ اس میں نمک زیادہ نہیں لگا رہے نہیں کم لگا رہے اچھا جی ہاں کیونکہ یہ تھوڑا رہ جائے گا تھوڑا چلا جائے گا تھوڑا ادھر ادھر آگ میں جائے گا تھوڑا ادھر جائے گا حالانکہ اس کو کٹ بھی دینا تھا ادھر سے تیتر میتر ہستے ادھر فرید صاحب چونا اجباز جوانی شرین شکاری اوائد کرے کاکھرنا نے دے دینا ریفنگٹیا اینو کانا ابا پگا کانا اینو کانا پگا کانا انچن انچن کرتے ریفے ننے اینو کانا پگا کانا اینو کانا واہ ورسنا اینا دی چرانگ واہ اینا موسیٰ کھیلا وائے
والله कि बस उन्हें अचानक कसीदे शाम तो फोन करने सोबा खान अब चौकिया आधा से शाम तो यारा कब्बा एकरी मतलब केक यारा खाते हो मुसीबत बस मसला केक दा खतरा सर मत नहीं केक की वजह तोहफा जो है ना सेब बन गया गया माई गई कि तो कितने कोरी माई गई मैं के कोरे माई गई ये ची मस्तरी माई गई का मुखी मैं के कोरा बीमा मकुरानी कोरानी गप्पाओ आउदा माई के माई रंगाओं गेंदगाओं इसी साइज गेंदगाओं ये मस्तरी ये बड़ी होती है मछली। कौन सी मच्छी बड़ी होती है इसका नाम क्या है ये इसको करवी कहते हैं ये सर 8 किलो का भी होता है 5 अच्छा 8 किलो का होता है ये तो फिर बाहर से लाया गया इचरी यहाँ पे फेंका गया है नहीं सर ये हमें नदी का ये हमारे लोकल नदी का है 8 किलो हो जाता है और ये वाला इसका सर ये कर्री ये साहिब इसको रखो साहिब को रखो साहिब को जरा एहतराम से रखो ये मछली है साहिब ये सैमन पाड़क अच्छा ये नदी में 3 किस्म है। ये पाड़क इधर न्याम जी वाला कर्री ये साहिब है भले ये इधर मतलब ये हमारे तमाम नदी में यही मछली पाई जाती है तो लोग यहाँ पे शिकार के लिए आते हैं सेक्रेटरी नहीं है साहब सेक्रेटरी नहीं है साहब के होती गुड्डी होता गाने में संगत वाप कप्तान चशोदा दानिश बुरता नो बशारा साहब नो गेशे वदार पर माहक के सिन जुल्म में तरा इशिया इच कानून तरे जात सना के तुनु मारना अनुमति इधर ये कब्रिस्तान है अगमाई पॉइंट की गप्पा करना पिकनिक पॉइंट है ये पिकनिक पॉइंट एक कब्रिस्तान है ये गालिबन उमर गोटाची 5 किलोमीटर से आ रही है ये हमें इलाके कब्रिस्तान ये बाज़ मज़ा नहीं कब्रिस्तान है इधर लाते कदीमी कब्र इस सिंह का ये बड़े इधर में कब्रिस्तान है तो काम हमें चीज़ का डन्ना हम इधर में के माँ गुरिचा नचारा और तो इधर में हम आते हैं इधर हम ये कहते हैं कि किसी बार ज़रूर करने वीडियो तो पेज कर रहे हैं इधर हम इसी दीमा में गंदगाओं कोहदे माम गंदगाओं माँ सदक नया के बगुशा की खबरी भले गुमान चुकी की ई खबरी पर हमें चीज उदा दोहमी नहीं होगा कि मैं चारगाना रास्ते दस्ता के हमें पिकनिक पॉइंट है कि हम डैम जोड़ गो गाने ई डैम में बिल्कुल इसी अपोजिट है इसी निजबी है इसी टच के डैम में राह में दर्शी दरके होती इसी बुना कैंप पे बुना चाहिए था कब्रिस्तान है उसका पिकनिक पॉइंट है तो ये तारीखी खबर पहलू कदीमी खबर ये आसानी खबर में बाहर ज़ानक नबी खैया उसके बाद पहलू ईशानी वाउंड कया ईशानी जहमनी कया ईशानी दम्बीक कया जो दम बड़ी चीज़ा जो गेंदगा ये पचक खबरी चो मज़न नबी ये दम बेवड़ा भले पदा हम मत सदकी घोषणा करने के ये दम पा या खबरी या चिकीश मार दो में खबरें कुछ कुत्ता दी रही हम भी बल ये बड़ी खबर या चिकीश आदिमा जिंदगी होगा एक मज़न है सिंगे बांडवे वो ई हमें सिंगे रास्ते दस्ता चप्पी दस्ता ये दग ये शहदक के दुए नेमगा ये मौजूद है तो बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल निचली आए काकर साहब आपके ख्याल में ये कोई खबर है या नहीं इज्तिमाई खबर लग रहा है ना मुझे भी ऐसा ही गुमान हो रहा है देखिए वो पहाड़ी ये बात जो आने द्रज के कैक्टस से हमें दमागा ये मगरब वादे नो रोच बोके तक एयर बोके तक माँ डन्नाएँ माँ हंगत हमें कैंप आए हमें सज्जी हट गो गाना हमें साइट आए हमें पिकनिक पॉइंट आए हमें संगत कब्रिस्तान चारे तक तपासे तक हो नुवातर वो गाना वो माँ हूँ गो अवैस गो जुल करने ना वो वापस किससे कैंपे न्याम जी अच्छी वज़ी नो तैयारी बिहार गुरा सज्जी बड़े आला करे नदी मलू सज्जी क्यों
سنٹرا کریں شفٹ کریں ہاں صحیح صحیح ہے ما وشا کا دار بھی کم کی دور ہے دا یا کافی جو کو ہم ٹھیک ہے تاسو کې سره دې ہاں کرداری دی وجود بھی نا ورا کنه ورته بندا کیسه نردا میں سنگت وجہ نصرت صاحب ہوتی سجی ایکسپرٹیز انو کوئی زارگا نہیں میں دعا کرنا یہ کامیاب بھی نا اور سب کی سجی حراب بھی ایک مدنی جرمانے ہے اس کی لیکن سجی دعوتی کسا رسک نظر لڑائی ریاست لڑائی لگاؤ کے سجی صاحب یہ سجی صاحب شام ما سجی ہڈ کو تمودا ورگا کی ودا سنگت مشتگا ہے سجی ورگانا سجی اور سال نہ جنے یہ سنگت سجی انجوائے کرنے گانا نو شام یہ جنت ہوٹلا مندر نزدیک کا مانشتگی نو سجی انجوائے کرنے گانے شب شام میں سجی ہیں یہ وجہ فرید صاحب کاکڑ صاحب ریاض صاحب حاجی صاحب تھوڑا اس طرف لگاؤ تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ باز سور ادا کہ واپس آئے گا تھوڑا مزید آگے جاؤ سک باز سور ادا وہاں گندگائیں آگے جائیں تھوڑا سا آگے جائیں یہ دا شو گندگائیں کہ چچو سور باز مزہ نہیں کے ساتھ سیا سورانی ایک مزہ نہیں رمگی بگوش تتکش کے ساتھ History Maker Baluchi.